Mama wakwaba wo frame adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Me a notification bell no so for more news. Ebusuan for Ghana fo bi e na omo ebisa oman penida da John Dramani Mahama se no or the doom so part 2 e na eba ana say or sanso be collapse amanfo coasters. A question na omo ebisa no ana say questions omo ebisa no because oman penida da John Dramani Mahama de oye ne yehu so wa be president abedi Ghana hwamo akọ sanso aba yeni made oman penida da John Dramani Mahama asat now or de eba okoka wo se 24 hours economy e buy na manfo bi e budget so kakra nti na ye NDC fo de na 24 hours economy NDC fo beba no ma be try and throw omo de abehye ye ni ne be ye be de na me bompa is NDC fo NPP in co-position na NDC fo mbra na Ghana fo mu ni so nti omo wan 24 hour economy for the why now man pende da John Dramani Mahama na NDC fo no omo se anajo omo be ma free light na companies in dia adwuma no omo apenda da John Dramani Mahama wo penso abra ye dadum som a eku nipa drawing operation tie amount for big companies e collapse amount for big coal stores say omo na me say e boka no still utumi nya nurse e be ka che say we should pay more ye tu amo no kwa na ye da sum na wo ba na wo be den wo betete light so ni asanso akodum so because wo betete light so a munye sika emfa nye maintenance so de ende ye besan so kodum so ma penta dan pacho ena sa 24 hour economy NDC fo mu di dwaya asumi won ka san papa bi anchen yo nya sasem bi ani asan no work an because mumma ne yenti say ye be building more companies aban ne basis companies be ye 15 commercial sugar factory na anwe ni sisi wo no 24 hour economy no kra munye mu adwen say mu be ka say commander factory no yentimi enwie na emum ne de 24 hour economy be nkwade commander factory no ye be complete na ya fa adwuma wo ho NDC phone kan Ghana phone so mbisa question na jimi na ahye ye man ye de 24 hour economy commander sugar factory na renese no o man penda da wo ba ye ni ye wo ba ye renovation na wadu ahwere na afa nipa wo ho o mo aye adwuma day and night na importation of sugar na so hate India 24 hour economy na ye o man pende da John Dramani Mahama wo se o ba nurses for ba mo 24 hour Ghana hospital nya adwuma 24 hour economy ana na nse me yare ekoda clinic bi me se me nda me da be 2 o'clock na me frɛ no be fa me kofie 2 o'clock na ye awiabele ana say ye 2 o'clock pm na making and so say hospital na ye adwuma say nti so obekasa wo ba na wo de 24 hour economy abre nurses fo a automatically no man penda da John Dramani Mahama wo da ye radiga na fo aden 24 hours economy no ye ba ye besi companies sisi e mo na Ghana fo ye important e ma na inflation economy ni nye ye be ma na e mo ni nyina e be bio ye be dua e mo ye be ye mo company oil ye wo e your friend say ye wa be ye de be te se ye de be ye nyema bebre kekan nyema bi sa na wo se NDC fo no mu nimi ansa wo se NDC fo ma hye boda omo ye Jehovah fo omo ye Jehovah fo omo hye bo NDC fo hye bo se mo atense mo ka omo eche say Dr. Bawumia ye liar because omo ba no omo ma promises no mo ntimi deliver e bi ni se omo ka so omo nkwa IMF but omo ba ye omo akwa IMF akwa be ye project NDC for one can't show so what about one IMF because when you see what to what kind of crash the way. NDC for can't show so what about one district, one factory because when you say one see into one say one watch the way. But NPP for especially His Excellency Nana Danko Akufo-Addo Ghana who that dream that nakoma so the man has good intention for this country. She policies are now the diaba. She policies are now the diaba. But only thing uncompleting you know and this food to Uganda for when they say and people for nyeshi because abortion almost say no omo endi so boss and people for say emu dia he no omo ndi so na mo when this for ade a His Excellency Nana Danko Akufo-Addo abege se mo ba so na mo to so na mo ye the same thing na anka Ghana mo fese anka ye wode away kan ye koya nim far away and this for shabo o ye Jehovah for was shabo
no one kwakire wo Jehovah nya wa hyebo da on hye o hyebo aye den na no kwakire no on hyebo ti won ba de obetimi na wa aye ense man hyebo Ghana force that they will challenge so better one boss one born when deliver then asema to 24-hour economy 24-hour economy then I'm the 24-hour economy because 24-hour economy no a demand and supply when demand ya one supply e be say demand na supply na be say aba companies are here over Ghana ha what can private companies no they are already operating the 24-hour economy no they are already operating it this am ka say mo ba na mo security be na mo betimi provide light na mo betimi dey amaye massa oh yenti ensema papa nde atudwa listen to this man from Ghana for man to aba papa so about secondary school we are no ni o Jesus no Edebe pa na wo hwehwe Cynthia akofra no pese wo so mu mprensa so ede na wo pe waje bibi o Jubilee House na me nkofa mre wana wana o kan say wo short memory na da no dan bi asem kura wo kan me hwe wo saa na o mu ye mobo was a campaign de wo ye campaign ya de ntro ne no kure no na frafra hey John ya de ntrone nkontompo no frafra na yedi bu ma wa hu ba that's what me free education no wo behwem ai and the director of communication kra aka say free education ni de won ba de a e bi ya sen baby ansa the best sen baby and 2024-2025 Ghana for man to aba papa so about secondary school we are no ni o Jesus no wontimi nkobi obetwam na hwa da wapine ho bese samre no a wo frɛ headmaster na ne phone off headmistress ne phone off because when you am foul e be sam babiem if Ghanaians we list mistake nam ko faje di amba en fifre na betim hwenim sa wo fifre atem hwenim da obehu embisa president Mahama mpo se ayembia enyo no na ka se mfie na no anye enough no osi mfie na constitution man say yemfa mu ma no anye enough konya ya ka de bi yede e kan ho na na de ba no say e de na wagya no Jubilee House nyansa ba na ekura wadwom dramani Mahama nti wagya ho no man na wode brega nafo is it doing so part 2 kanena na wadwuma mu awokofia na wafra bisa say ayembia kanea wo fie kanea ni fie na wera ho Ghana wo ba na ba be say costo mu na mu nyina na na wode ba ana say nyina himbo site intra wo saba na do mama wo de me no nko am bisa ka eno ana ene dia nka twisan na na esie nko ma satie tu so yen yakopon na fa fia na nka otibi fa kwan bi so frakadan edi the whole box ati cheunua Ibrahim na kuma ba be the richest family in Africa yeah 400 billion nko na wodidi ye nti 400 billion dollars kwa ni sika Nyakupon na fa fi no fa wirem kakra ka odi asonkwa edane ya chenchina Nyakupon percent no ne wo ye no anyi se no nti na wo bade a empenifo se so hanti na wo som wa fidie wo fam a ne tutu no ha wo tufa soro ha mfa fam wo tufa soro enti fidie na wo som ne fam ama tutu na nya adwuma na enua John Dramani Mahama obedi vice president ema papa penny fifi atames ena fufi antoata ena atames to no kon no na amamra ne kire se na bedi akiri ena yemfani ni ade enti Ghana fo be kaya ada yewura atames oto no kon ne krechi pe dano anwumre no a ena sa amane we ekoso
Yebra John Dramani Mahama dan wo fifia na wo kɔ adwuma no na wonnim sɛ bɛbɔ no nsia na wayɛ president obi kura hia okwam na o kan sa asɛm kyerɛ wanka wonyini nanso yɛnua John Dramani Mahama ɛbɔ no nsia no ɛkɔ ne nonso mu hɔ no na ɔyɛ the president of the Republic of Ghana sana mamra ne kyerɛ inti saa akofra no sunsum akofra no ɔman na gyina hyɛ